Pozdrav dragi moji i dobro mi došli u novi video. U ovom videu pokazat ću vam kako da nacrtate na torti jednoroga. Na ovaj način možete da nacrtate bilo koju sliku. A pored toga pogledajte i ova dijamantna srca i sladolede kako pravim. Ako želite da vam snimim video o tome, pišite mi u komentare. Evo za početak svi mi pitate kakav šlag treba da bude za ukrašavanje torti. Nadam se da možete da vidite kakva je ovo konzistencija. Znači malo čvršće nego za puslice. Ja koristim Hula La šlag, a vi možete da koristite po izboru. Međutim, meni se Hula La i Bravo krem pokazao kao dva najbolja šlaga za ukrašavanje torti. Na samom početku, pošto je ovaj biskvit onako malo mrvičast, onda ću veoma tanko da zagladim svu tortu okolo. Nakon što ovako zagladim tortu, onda krećem da nanosim malo deblji sloj šlaga na tortu. Taj šlag će da bude okolo i on će da bude vanjski, to jest vidljivi dio. Debljina ovog šlaga je oko 1 cm, mada vi možete da nanesete i malo više, jer kasnije kada budete poravnavali tortu, sav taj višak šlaga ćete lako da skinete. Ja prvo nanesim šlag oko torte i onda nanosim šlag i odozgo, znači na površinu torte. Nadam se da možete jasno vidjeti kako ja nanosim šlag na tortu. Evo ovako izgleda torta kada je sav šlag nanešen, znači oko torte i odozgo. Sada uzmite jednu špatulicu i pokušate da što više izravnate tortu, to jest da izvučete ivice i da vam sve bude onako što ravnije i što urednije. Kada izravnate strane torte, onda izravnate gornji dio. Evo ovako otprilike izgleda kada je torta završena. Sada obrišite ovaj donji dio šlaga koji vam je na tacni ili na podmetaču koji je kao malo izgleda kao da je neuredno i prljavo. Sad uzmite sliku koju želite i otprilike nacrtate na papiru kako bi to trebalo izgledati i onda ćemo tu sliku da prenesemo na tortu. Ja koristim čačkalicu, vi možete i nešto sa čim vam je lakše, neki nožić ili iglica ili tako nešto. Ako ne znate da crtate, onda ovu sliku sa papira nacrtajte na pek papir i onda iskružite sve dijelove i kad prislonite pek papir na tortu, okružite sa čačkalicom ili sa nožićem. Ja da napravim kružiće za oko koristim ova dva, jedan veći, jedan manji nastavak, jer mi je tako lakše i bude mnogo urednije. Vi ako nemate te nastavke možete da koristite čašicu za rakiju i nešto drugo, možda čep od flaše ili tako. Uglavnom trebate biti maštoviti i snađite se. Jedino što vam mogu da kažem, ukrašavanje torti treba da bude zabavno i da prepustite se mašti kao neka dječja igra. Sada uzmite ovaj nastavak koji proizvodi ove male zvjezdice i jednostavno samo stišćite jednu po jednu do druge. Pazite da vam ovako bude što više gusto, da ne bude kasnjenih rupica. Sad uzmite nastavak ovaj okrugli, najmanji, mislim da je ovo broj 2, i obiđete skroz oko torte da izvučete ovi kao linije, kao konture. Tako ćemo napraviti i za glavu i za tijelo. Kasnije ćemo još da popunimo tijelo. Evo sad iscrtavam uši. Njih ću crtati u 2 koraka. Prvi korak je ovako samo jednostavno, čisto da znam poslije gdje će da se nalazi. Ako ne želite, ne morate ih ovako zaglađivati, zato što ćete poslije ponovo da nanosite još šlaga. I sad isti taj nastav koji smo koristili za tapkanje po glavi, sad sa njim isto i ostavljamo šlag na čitavom tijelu od ponija.
Kada smo završili, onda uzmemo crnu boju, sa njom ćemo da nacrtamo oko, popunite isto nastavak broj 2 koristite. Popunite ovako ovaj središnji dio, onda iscrtate ovaj krug koji izgleda kao šminka kod žena, nacrtate trepavice, sa tim crnim dijelom iscrtajte kasnije i usta i stavite malu tačkicu za nos od ponija. Sad uzmete plavu boju, možete koristiti zelenu ili po vašoj želji. Ja sam ovaj put koristila plavu. I znači nacrtate ovaj spoljašnji dio oka. Sada uzmete bijelu boju i nacrtate dva kružića, jedan veći, jedan manji, kao da poni ima sjaj, nekako na ovaj način izgleda više kao da je živ. I sad ponovo uzmite ovaj nastavak sa zvijezdicama. Ja sam sad koristila plavu, rozu i ljubičastu boju, mada na snimku se ne vidi baš da je ljubičasta, više izgleda kao neka siva boja, ali uživo je bila svijetlo ljubičasta. Sad pravite ove ovako frčke za grivu od ponija. Možete na bilo koji način, meni je ovako zanimljivo. Ja sam dodala još pod neku ružicu, to jest ružicu od šlaga isto kao dijelovi grivi. I na kraju evo vidite kako nacrtam uši dodatno i kako nacrtam i rogić od jednoroga. Sada koristim alkohol. Možete da koristite ovaj medicinski alkohol ili da koristite votku ili neku neutralnu rakiju i koristim ovaj jestivi zlatni prah. Zašto koristim alkohol? Zato što se ovaj zlatni prah na šlag najlakše nanosi ako četkicu umačete u alkohol. Ako umačete u vodu ili u ulje, onda će biti manji intenzitet boje. Ja dodam još malo ovog zlatnog praha ovako negdje po grivici i to je to. Sada slijedi ukrašavanje oko ruba torte. Ovo možete, a i ne morate. Meni torta ovako bude zanimljiva, a i ako ne izravnate baš najbolje ivice od torte, to će se manje primijetiti. Sa ljubičastom bojom sam dodala još malih ružica i donji dio torte dodajem ovako kao nekakve male valove. Evo, oko čitavi torti sam dodala bijeli šlag. I to je to. Sada ovako naša torta izgleda kada je gotova. Još dodajem nekoliko sladoleda i dijamantna srca. Sladolede i dijamantna srce sam pravila od bijele i tamne čokolade, a unutra je punjenje kao Rafaelo kuglice koje napravim. Samo malo drugačije se pravi smjesa. Pa ako želite da vam pokažem detaljan postupak izrade sladoleda, dijamantnih srca ili mus kolača koje se isto prave u slične kalupe, pišite mi dole u komentarima. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako imate bilo kakvo pitanje, slobodno mi pišite i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav za sve vas!